Let's go down to the river. Let's go down to the river. Yeah. Let's go down to the river. Let's go down to the river. Det er godt. Dåben betyder en begravelse og en opstandelse til et helt nyt liv. Og dette nye liv, det er i lyset. Halleluja. Og det er vidunderligt at vandre i lyset sammen med Jesus. Og det kan godt lyde lidt mærkeligt. Men det er jo så til Julia. At jeg siger, derfor brødre, skal I så meget mere stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig? De når I gør det, vil I aldrig snuble. For så skal der i rigt mål gives jer adgang til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige. Amen. Let's go down where there is plenty of water, yeah. Let's go down to the river. Let's go down where there is plenty of water, yeah. Let's go down to the river. Amen. Amen. Julia Wittve Larsen, tror du, at Jesus er Kristus Guds søn? Ja. På din egen tro og bekendelse døber jeg dig til Jesus Kristus, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Begravet med Kristus. Og opstået med Kristus. Amen. 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 Let's go down to the river. Let's go down to the river. The only thing I want to know about is Jesus. Let's go down to the river. The only thing I want to know about is Jesus. Let's go down to the river, yeah. Let's go down to the river. 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 Let's go down to the river.